Dragi gledalci, evo približavamo se Čacilendu. Bude jasnije, Čacilend je jedna nepriznata, samozvana republika osnovana pred velike demonstracije, odnosno veliki skup u Beogradu 15. marta ove 2025. godine. Što vidite, Čacilend ima i svoje pokretne toalete. Tako se ulazi u Čacilend. Čacilend nema tačne granice, kao što doduše Vatikan ima, on ima i svoje stražare, ima i Čacilend svoje stražare, koji nisu Švajcarci, nego su birani ne po tome koje su nacionalnosti ili koje straži pripadaju, nego po tome kakav je njihov mentalni sklop. To su, vidite, njihove uniforme su isto malo smešne kao i ove švajcarske. Oni nose naranđaste prsluke, a ovo su benigna varijanta Čacija, oni su čak i dobronamerni. Ali ima i Čacija koji vole da se biju, naročito bez razloga. Evo nas približavamo se tom baš da čujete i muziku. Evo vidite, Čaci vole sendviče da jedu, zato su ih nekad zvali sendvičari. Čacilend je proširio granice svoje republike 11. aprila ove godine, znači sad, juče, na ceo prostor ispred Skupštine i hvata i deo bulevara, vidite ovo ovde, kao na svakom vašaru, samo što ovo nije običan vašar, zato što je sve besplatno. Ćemo da pitamo. Izvinite, pošto je ovo? Ni pošto, to je samo za oko. Aha, ne sme da se jede. To se ne sme da jede, to je samo za gledati. Šta da radimo, tako naređenje, tako nam naredili. Stvarno, ne sme ni da se jede? Ne daju. Ne daju da se jede? Gazda dao. Ovo je novo. Znači, ne sme ni da se jede. Čekaj da probam. A mogu da samo jednu? Ništa ne može, izvini, molim te, ali ne može. Neverovatno. Naredili su da čuvam i sad ja ću dobiti po nosu. Dobro, ja vas razumem potpuno. Držite se. Držite se samo napred. Da vidimo kako je na ostalim štandovima. Šta ste rekli? A to je ono, gledaj me, ne diraj me. Da vidimo dalje. Su vjerojatno neki Čaci intelektualci ovde. Šta je ovo? Savr Bečej, šta je nešto? Kineskom prijatelji čvrsti kao čelik zajedno. Kroz sve oluje Kina i Srbija, jedna porodica. Kineski štand, udruženje građana Zmijanje Kać. Šta je ovo? Da vidimo dalje. Dobar dan. Ja sam čuo na ostalim štandovima da se ovo ne prodaje ništa. Ili se prodaje? Jel može ovo da se kupi? Aha, na prodaju je, dobro je. Znači kao na pravom vašaru, sve u redu. A dobro, ali to je verovatno besplatno, nego vas pitam, ako prodajete nešto. I ove flajere možete uzeti. A dobro, ja vas pitam šta prodajete. Prodajemo ove torbice, ove bokse. Aha, to je vaša kućna radinost, tako? Igračke. Dobro. Koliko je, na primjer, ovaj zeka? 600 dinara, Ne, nemam sad keša, ali samo da sam... Ok, hvala vam. Evo ima i rakije. Vjerovatno je ona na prodaju. Dobro, to je pravi vašar. Sad, poseban fenomen Čacilenda su traktori koji su se pojavili i tada, 14. marta ove godine, pred sam skup 15. marta, da bi
ogradili i tadašnji Ćaćirend koji je bio mnogo manji. Zahvatao je samo Pionirski park i danas se oni nalaze na tim granicama ređu Pionirski park, a ne ceo Ćaćirend, tako da izgleda da je Ćaćirend nije proširio zaista svoju teritoriju. Inače, vrhovni komandant Ćaćirenda je Aleksandar Vučić, formalno predsjednik Srbije, ali pošto on ne može više da drži Srbiju pod kontrolom koja je cijela pobunjena, onda je on danas samo vrhovni komandant i predsjednik, ne znam što koju funkciju ima, Ćaćirenda, a to je ovo što vidite. Imaju vode, vjerovatno besplatno. Evo ide dobro. Aha, dobro. I baš da je neka gužva, ali nismo ni očekivali, jer kao što reče taj formalni predsjednik Srbije, nije važna masovnost na ovom skupu, nego ideja. A evo vidite kakva je ideja. Ne damo Srbiju. Kome? Kome ne damo Srbiju? Ko je to uzeo Srbiju? Ili ko to namerava da uzme Srbiju? Ovo ne znam šta je. Šta je ovaj podijum? Da li je to neki podijum za igru? Večeras treba tu da nastupe velike zvezde naše, estradne zvezde koje su u svetu priznate, kao što je Jelena Karleuša, Maja Mali Knindža, ako se ne varam. To je ta muzika, ne znam da li je ovo baš Maja Mali Knindža, ali nešto tako. I koliko ja vidim, tu je bilo sve, nema više šatora. Bilo ih je mnogo više juče, kako sam vidio po snimcima, ja nisam bio. U svom slučaju može se reći da je ovdje mirno, tako da onaj poziv koji su navodno uputili studenti u blokadi, za koji nisam siguran da je autentičan, nema mnogo smisla. Naprotiv, možemo se lepo prošetati ovdje, niko nas ne dira i policija je tu da nas brani. Nema ni buke, kao što je običaj na protestima koje organizuju studenti. Nema naravno ni onih 16 minuta tišine, nema ni jednog minuta tišine za stradale pod nadstrešnicom 1. novembra prošle godine. Nikad nije ni bilo na ovim skupovima bilo kakvog izraza žaljenja za smrt tih nevinih ljudi. I on bilo sve. Evo, sendviči se spremaju, to je vjerojatno za večeras. Neki već jedu. I palačinki, baloni, veselo. Evo, doprema si Coca-Cola Zero i ostale i druga vrste Coca-Cole. Evo, straža. Tu ima i pripadnika nacionalnih manjina. Sve su mirno, bez incidenata, niti mi riješena bilo kakve incidente. Tako da, evo i palačinki, ne baš sa Nutellom, ali sa Eurokremom. Toga će biti. Roštilj, zbog ovoga sam došao. Izgleda da nema. Sad ćemo da pitamo
Ali nisam poneo keš, to sam se zeznuo. A ne vidim ovdje ni fiskalne kase. Nije ovo nešto ilegalno. Gdje je Tomica? Tomica gore, gore. Dobro, nema ni s kim da se razgovara, stvari su prilično jasne. Sad je inače 15 do 1. Evo ih te čuvene kobaje kojima svi pričaju. Ima i jabuka, hajde da vidimo da će mi makar jabuku jednu dati. Dobar dan, gospođo, mogu li jednu jabuku da uzmem? Hvala vam puno. Ništa. Evo, ajde red. Domaća sorta. Evo još roštilja. Izvinite, pošto je vešalica? Kako? Pošto je vešalica? Besplatno dajemo, ali posle piće. Aha, znači moram da se strpim, dobro. Eto, besplatan vašar, odlično. Prilično je jasno da ovo nije finansirano iz budžeta kao što mnogi misle, nego da su prosto oporezovani članovi SNS-a koji su se previše obogatili. Moraju oni da plate od viška. Šta je sad ovo, ćirilica? To će vjerovatno bude neki patriotski poziv na pisanje ćirilicom večeras. Kao što znamo, strani plaćenici koriste latinicu, za razliku od Informera, na primjer, koji izlazi ćirilicom i ostalih Vučićevih medija, jeli, kao što su i Pink i Happy, se piše Ksa, poput Y, to je čista ćirilica. Ovdje opet malo narodne radinosti. Nećemo da diramo ove nevine ljude iz Inđije, iz Šortanovaca. Nisu im ni loši ovi magneti. Što da ih diramo, oni su tu došli pod nekom ucenom. A možda im je nešto obećano, ko zna. U tom slučaju tu bi negdje bio kraj ovog prenosa, evo vidite. Cigan se proteže i dalje bulevarom. Ali pre 3 ništa nema. Besplatno, u stvari evo ovdje ima. Ljudi, boga mi, jedu, čekaju u redu. Čekaju u redu. Šta bi bilo kad bi ja stao ovaj red? Da pitamo. Pošto je pljeskavica? Nismo mi za to. Pitam samo koliko košta. Sve. Ne snimam vas. Sve je besplatno. Dobro, tako sam je mislio. A mogu da sačekam da dođem u red? Ajde, hvala.